अहमदा मरोइब पाव चीफ मिनिस्टर यूमनाम खेमचानगा तोंगान यूनियन अमदी काउंसिल सिंगी मिहुत सिंगा उनदुना हौजिक हौजिक ओरिबा फिबमगी मतंगदा मिफम अमा पांगथोक्तुना वरी सानखरे। अमदी फाजिन किबा हॉस्टेज सिंग रेस्क्यू तौनबगिदमक ऑपरेशन चथबा हौख्रे। मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउमिदेंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइरेंबमना तराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाउमुचा खाइना पिजरी। चीफ मिनिस्टर यूमनाम खेमचानगा तोंगान यूनियन अमदी काउंसिल सिंगी मिहुत सिंगा उनदुना हौजिक हौजिक ओरिबा फिबमगी मतंगदा मिफम अमा पांगथोक्तुना वरी सानखरे। चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट ngasi पांगथोकिबा मिफम अदुदा लियांगमाई नागा काउंसिल लियांगमाई पुई नागा रुंगदी लांगमाई नागा कटिमाई रुंगदाई लियांगमाई कौब्रू रेंज वुमेन यूनियन मखन एरिया चीफ एसोसिएशन लोइनना लंफाकौ न्यूमाई यावना पांगथोकिबा मिफम अदुदा हौजिक हौजिक ओरिबा फिबमगी मतंगदा खननैनकी हाइरी। मिफम असिगा मरी लेना चीफ की सोशल मीडिया थागलक्पा पोस्ट लेना की माइकैदगी अथुबदा इंग तप्पा पुरक्नबा मियामगी सेफ्टी ओइनबा सिक्योरिटी की चेक्सिन थौरांग हेंगत हन्नबा अमदी लमदम असिदा तंगदु लेताबा पुंसी अमदा हिंगनबगिदमक पाइखतपा याबा थबक थौरमसिंग पाइखतली हाइना फोंदोरक्ली। पनबा याबदे हौखिबा तारीख 19 कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगचन लैबा कोजिम अमदी कोटलेन एरिया दा एम्बुस चथरकपदा तांकुल लीडर अहुम लैखिदबा मियोय मंगाना सोकपन नंखिबा। नकल अमरोमदा नोने डिस्ट्रिक्ट की जौजांगटेक एरिया दा एम्बुस चथरकपदा चिरु नागा मिटम अमा लैखिदबगी थौदोक थोखरबा मतुंग कुकी अमदी नागागी मियोय सिंग फाजिनबगी थौदोक थोखी। फाजिनख्रबसिंगी मनुंग नागागी मियोय तरुक कुकी की मियोय तरेट हौजिक फाउबा मफम खंगदन लैरी। मसिना मरम ओइरगा नागागी हॉस्टेज तरुक थदु उहाइना यूएनसी ना नागा डोमिनेटेड एरिया दा इंटर डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक ब्लॉकेट चथरी। अमरी कुकी इनपी मणिपुर नसु कुकी हॉस्टेज सिंग थदोर उहाइना नेशनल हाईवे 2 दा इकोनॉमिक ब्लॉकेट चथदुना लैरी। मसिना मरम ओइरगा हाईवे दा पंदुना लैरिबा पोचै पुबा गाड़ी सिंगी ड्राइवर अमदी पैसेंजर सिंग चाउना अवाबा मयोकनबदा नतना मियामना ब्लॉकेट की चैथेंग मयोकनबा हौरक्ली। फाजन किबा हॉस्टेज सिंग रेस्क्यू तौनबगिदमक ऑपरेशन चथबा हौख्रे। हौकिबा तारीख 19 खुटलाई पाइबसिंग एम्बुसता तांकुल लुटिंगबा अहुम लैखिद्रबा मतुंग कुकी खुटलाई पाइबसिंगना फाजन किबदगी हौजिक फाउबा मरी मखोंग खंगद्रिबा नागा मिटम तरुक रेस्क्यू तौनबगिदमक कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगचनबा लाइवोन वाईफाई दा सिक्योरिटी पर्सनल सिंग अमदी पैरामिलिटरी फोर्स सिंगना ऑपरेशन चथबा हौख्रे। अदुमोइनमक मरी मखोंग खंगबा ngamdana लैरी चेरकसिदा कुकी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना नागा हॉस्टेज तरुक अदु फाजन किबा लैते हाइना फोंदोरक्ली। लमदम मसिदा लैरिबा युमथोंग खुदिंगे मियोय अममम थोलक्तुना लमदम मसिबु कन्नबा खोंजंग संगसिनबा मथौ तारे हाइना अमुकोगी प्रेसिडेंट सोरोखाइपम संजोयना फोंदोखरे। ngasi manipur मुथतपा यारोय टेररिज्म की थबक चथरिबा इंडिया की सिक्योरिटी फोर्स सिंग खुदक तहनख्रो। इंडिया ना कुकी मिलिटेंट सिंग सिजनदुना प्रॉक्सी येलहोमी सिंग दा प्रॉक्सी वार चथरिबासी खुदक लेपकदबनी अखोगी लैबाक अखोइना ngakchरगे हाइबा डिमांडा अमुको अमदी मसिदा चटमिनरिबा लुप मंगा MSF कोहर PLM PAM अमवोबाना पुना खुचम नदुना लमदम असिगी कचिनकुया यौबा याउना मफम कयादा चथदुना लाकपा वकत मिफम अमदी मियामगी खना नैनबगी सरुकम ओइना ngasisu लुप मंगा असिगा खुचम नदुना अम्पाको CPCM LUC अमदी PSO ना सिंधुना लिलोंग कैथेल दा लिलोंगी यामलबा मियाम अमदी माहिरोई सिंगना सरुक यादुना वकत मिफम चथखरे। वकत मिफम अदुगा मरी लेना ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमुकोगी प्रेसिडेंट सोरोखाइबम संजोयना फोंदोकिबदा लमदम असिदा इंडिया लेंगा की प्रॉक्सी आर्मी ओरिबा सुदा लैबा अमसुंग नन सुदा लैबा कुकी मिलिटेंट सिंगना येलहोंगी सिंगदा चथरक्लिबा लान असि लेपखन गदबनी हाइदुना लमदम असिगी मियामना खोंजंग कया चंगसिंदुना लाक्लबसु ngasi
fawa center amadi state lengak na tasin usinadana leirabadi hen akan bakhongjang kaya changsilakani lamdam asida thokliba issue sing asigi daida kudimak center lengak amadi state force sing na pugadabani India lengak na aikoigi lamdam asigi yalhongmi sing bumuthat na bahotna ribasi Kadangda oithoklo loinana satharakliba proxy war asibu thengnanaba lamdam asida leidiba yumthong khudingmaktagi thoklaktuna amuko amadi lup manga asina changsiliba khongjang asida saruk yaduna aikoi iramdam kunai asi convenerasi aikoi isani sagi iramdam ngakchaba matam adu oire haiki Hauzik chathariba ethnic conflict mayam masi aikoigi Malam chapta aikoigi from the beginning aikoigi India da Manipur tin graba matung degi hauzik fawda laiba potsi government of India na thamai raba dum khunai ro lamada ngasi Manipur gi myam asi adigi mangam sana ko chanchilak podona taw bai sar aduna koi ton ethnic more than 30 ethnic community laiba khundari ba Manipur khunai cha sidai sida masa gi furuk ki oiba thabuk tawba kanguna state within the state aikoigi war chatheringai marak sida masidagi amahena sathiba mongda sum aikoigi chathara kusina maram orkana community within the community aikoigi adugi conflict lakpagi yabagi apprehension aikoigi myam da aikoigi leiraba sumba tangka sida government of India na aikoigi leiriba conflict mayam asi solution tawakana habi aikoida thajaba leite maduna maram orkanda state government na aikoigi political gi waiba leadership mayam amade kurima stakeholders sing loinana civil society gi leiriba represent kurima ki represent sing yawa kanda akoigi collective oiba ko decision am lora kanda leiriba external host kurima se koi thengamina bagi dai fadabadu leibana maram wara kanda ngasi mak akoi kurima ki akoigi genuine oiba koi stakeholders sing punsina bagi matam yawe aduga loinana akoigi hojik thoiba different ethnic community sing gi oiba conflict mayam ase masi government of India da koi loisin biyo na kona lisan sina demand ka am tawdana lakho taraga so tawta mina sai wafam si ai thamjari hauzik fawda su military sing nang su single letra satari bije lepa leitri lepo hen akan khomjung lakani aduga mati pe yogdraba kanadra state security force loina hanto wafam jitagi kanade adu lokani state terrorism kudur lekadane proxy war kudur lekadane hauzik mafam khuding da Manipur da tholibe iral singa se state government is also responsibility lai ase toxin nagano pangin nagano nakoi gi pham ga pisa huran naga post adu ngaw leba tum natre abise hainingi aduga mamin bana tasin dadaba central forcing central government sing apuramak sing su loirmuk da ba right akoi isabu irondo lepsa ba habise masi hena mai se kane Manipur da leriba movement tawbada sauk yabada ngawliba mipum kutubak hanjan na haizari miyam punamakta movement tawbang kutumak topira ro yungi mapandagi irangam ireba si kanma matam oire natragadi khunai se muthan naba makhoigi 2029 ni manungdagi bo plan tawri 1999 na hoji phawada khunai se muthan holade ngasi lilo ase family base atagi natte lilo ase yamna achauba akhoi hafta lilo ase Manipur mai pangal sing achauba home base amani maramde mai pangal sing ase 2004 and 6 da 2016 1604 and 6 da lakhibo atane ngasi sahi chamri ga kunithoi sura ba tamne amaram abdullah sami kunithoi kun sura ba tamne aduna sigolba lanphang aduga emo Manipur wan matam Manipur issue dasu mai pangal sing achauba dai te logi maram adu lomina se aduna government India proxy war amadi technology khujukra piraga koi kemo session laga training piraga stop salary piraga khune su maikai salai khangdana kangkhong salaga buffer zone masidi nakan namoda counter blockade nakan blockade su mani chatharaga buffer zone talaga khuna asida lai mibu khudimo amaga unawi yadaba thon mai yadagi tanja siboda Manipur da lai la kunsa koi se gyan ta bai hetheun ro gyan ta ji kadrege hoji maktagi asibaktagi khuna ji kal ji kadrege bakoi government India gi loilem sadabagi lisit singa se akoi maru phone motak se natragadi khuna si kanmolo maru maduna punamak singa se thikdna ba matawotai akoi ireba akoi kandadi kana kangene ai wa phone thang
हौखिबा था सिगी तारीख 16 कुकी मिलिटेंट चिंगनबसिंगना फाखिबा नागा फुरुकी मियोय तरुक थादोक्तबगी मयोक्ता यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की वांगोय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चना लैबा थियाम लैसांगखोय कबुई खुलगी मैरा पाइबे अमदी क्लब सिंगना सिंदुना लैसांगखोंगदा लैबा कम्युनिटी हॉलदा वाकत मिफम फमग्रे वाकत मिफम अदुदा कुकी टेररिस्ट सिंगी थवोंग यानिंगदे मणिपुर लैंगा की थवोंग यानिंगदे मिचम हातपा फाबा यानिंगदे नागा फुरुकी मियोय तरुक फाखिबा अथुबा मतमदा थादोकदबनी वी वन पीस हाइबना चिंगबा प्ले कार्ड पाइदुना स्लोगन ओइनसु लाउखी वाकत मिफम अदुगा मरी लैनना नालैसिकोंग कबुई मैरा पाइबे रोमब्रोलुना फोंदोखिबदा मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट फेल ओइबगा चप मानरे लैंगाक असिना मियामबु ngak senbigani haina thamkiba security matik chana thabak tawdre central force singna kuki militant singa lawtuna ba manba thawong pende haiba wafam thamki. It is painful that after the killing of the 3 Kuki pastors, Lengmai Naga pastors and reverends have their targets now. So such an actions, abduction doesn't bring justice. Where is the state government? Where is the Modi ji government? How long are we going to suffer? So now is the right time that government should stop indulging in cosmetic approach and start doing the real ones. We Nagas cannot be intimidated by false accusation. So we demand the 6 Nagas innocent brothers to release them immediately. Thank you. World Environment Day ga mari leinana written quiz competition pangthok lagani haina Desam gi maikai digi phongdorakli Desam headquarter gi secretary Helen Environment Ningthaujam Robinson na kudek biduna thadorakpa chirolamada environment ki maru oiba si leibak miyam amadi mahairoi singa Desam na hek haurakpadagi khanaminaduna amadi environment kannabagi damak tongan tongan ba thabak thodang kaya leptana pangthoktuna lakli masigi makha chatharakpo ina Desam na lakliba June gi tarik manga World Environment Day siga mari leinana Mahiroi Singhi Oiba 3rd State Level Written Quiz Competition asi lakliba June ki tarik 2026 Nomaizing Numita Pangthok lagani Written Quiz Competition asi Manipur gi Tampaki District Khudingmakta Imphal West, Imphal East, Bishnupur, Thoubal, Kakching amasung Jiribam District ta pangthok lagani Competition asi magi district ta Examination Center oiduna pangthokani Quiz Competition asi category AB haina ani thokna laigani category A da class 6 tagi 8 phawbagi mahiroi sing oigani category Bidana class 9 digi 12 phawbagi mahiroi sing oigani competition asigi hangadaba saruk singdi ahan bada environment regional and international da 40 mark oigani ani subada current affairs ta regional and international da 20 mark oigani ahum subada manipur gi general knowledge ta 20 mark oigani amasung mari subada ariba meitai lon da 20 mark oigani competition asibu yawningba mahiroi singna Desam headquarter natraga district council singi office tagi form phangani loinana akupa marol gi dama contact number 9378027599 Desam headquarter natraga 8131994035 Imphal West natraga 8414973737 Imphal East natraga 7005560595 Bishnupur natraga 690696 ngapigani 6909628953 Kakching loinana 8730094474 Thawalda pau phauraknaba khangalakli Minority Student Association MSA Manipurna Work for Board Manipurna Aranba Tawriba Sigi Mayokta Changsilakpa Khongjangi Saruk ama oina Lakliba Tarik Kungi Pung amadagi Hata Bazarda Miyamgi Oiba Wakat Mifam Mama Famlagani Hairi Madamaduna Mifam Asida Manipurda Laidiba Kungi Ulama Body Singh Anjuman Zamitul Ulama CSO Singh Amadi Student Organization Singh Amadi Manipurda Laidiba School College ki Satra Satri Singh Amadi Manipurda Laidiba Mitai Pangalgi Club Singh Pumnamakna Saruk Yabinaba MSA gi Maikai digi Thadorakpa Chirolamada Paujalakli
MPCC की नौना थौ पूनब खलकलब सिंगु तरामदा ओख्रे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की नौना थौ पूनब खलक्रब जनरल सेक्रेटरी MPCC 𝐶𝐢𝐯𝐬 𝐁𝐫𝐸 फॉर्मर INC कैंडिडेट 𝐶𝐢𝐯𝐸 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रेजरर MPCC MD फजूर रहमान ex-MLA वफगाई AC अमदी प्रेसिडेंट DCC 𝐋𝐢𝐯𝐸 रहमान चेसाबाबू तरामना ओपगी अचंबा थौरम अमा ब्लॉक कांग्रेस कमिटी 𝐶𝐢𝐯𝐸 सिंधुना 𝐶𝐢𝐯 बाजार लेबा कांग्रेस की ऑफिस ता ngasi पांगथोखरे तरामना ओपगी थौरम अदुदा प्रेसिडेंट BCC 𝐶𝐢𝐯𝐸 MEMCHA ex-MLA 𝐶𝐢𝐯 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी Y Surchandra वाइस प्रेसिडेंट MPCC विद्यापति सेंजम जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन MPCC S जितेन अमदी PCC की मेंबर हियांगलम हुइड्रोम जितेन फॉर्मर कैंडिडेट ना अथोइब मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी ngasi पांगथोखिबा थौरम अदुगी मनुंग चन्ना हौजिक थबक ओइना पांगथोकनबा होटनरक्लिबा SIR की मरमदसु खना नैनकी SIR असि मपुंग फाना नियम चुमना पांगथोकनबा होटनबदा बूथ लेवल एजेंट BLA ना लौगदोरिबा थौदांग महाकी मरु ओइबा मथौ ताबसिंग डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट की थौदांग बोट लेपकदोरिबा इंटेंडिंग कैंडिडेट सिंगी थौदांग लोइनना SIR तौबा मतमदा सेक्शन हौद्रबदी BJP ना अरोनबा नंफु साफुदा हंदक वेस्ट बेंगल दा तौखिबगुम मणिपुर दसु थोकलोय हाइनिंगाई लेते हाइनसु सेक्शन वरोल कया यावना S जितेना ngasi tinkiba कांग्रेस की वर्कर सिंगदा मरिक चुंबा वाफम कया फोंगतोखी हौजे अरोइबदा मरोइबा पाव मुखना पिजरी चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचानगा तोंगान यूनियन अमदी काउंसिल सिंगी मिहुत सिंगा उनदुना हौजिक ओइरिबा फिबम की मतंगदा मिफम अमा पांगथोक्तुना वरी सानख्रे अमदी फाजन किबा होस्टेस सिंग रेस्क्यू तौनबगिदमक ऑपरेशन चथबा हौख्रे ngasi gi ona notice window TV na sandokchaba nimidangi manipuri paw matang ase loijare mideng tabiri bapum nangpu amuk hanna khurumjai हक्चांग फन थमगे हाइरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुन हेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग यावना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमु करिगी चटलुगनी अखोइगी मणिपुर दसु होगिक्ति अवांग थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पताप युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल वे होप मीट्स कंपैशन अकुपम रोल की दमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इम्फाल ईस्ट लेंगसिन बिरउ नत्रगा अखोइगी फोन नंबर 6909 390666 ता कॉल तौबिरउ Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology NIELIT Imphal-gi tongan ba course singi admission haujari chahi amagi PGDCA chahi anigi MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA BSc Computer Science BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani PGDCA MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics की ओइना registration तौबगी अरोइबा नुमित लाक्लिबा जून की तारीख 12 नि entrance test ना जून की तारीख 13 ता पांगथोकनी BCA
BSc Computer Science, BTech AI and ML gi registration tawbagi aroiba numina Megi tang kunni entrance test na Megi tarik kunmari da pangthokani nupa macha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani pijari ba QR code asida scan tawraga online registration tawbasu yagani akupa maro gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoi singna apply tawbiba yagani Hena akupa marol gidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawbirau natragana aikoigi office Sparkle Educational Service second floor Northeast Window TV building Hata New Tekon Road Imphal East Manipur da lengsin birau Master Tobining ba mahiroi singidamakta Sparkle Edu Service na abroad ta master toba yabagi khudong chaba pijari management engineering professional course yauna any subject ta master tobagi khudong chaba pijari tambining ba mahiroi singidamakta course selection documentation English language training visa application mock interview preparation accommodation chingba Sparkle gi maikaidigi mateng pijari loinana 100% education loan scholarship facilities part-time job assistant ki khudong chabasu pijari hairiba countries sing adudi UK USA Ireland Australia Russia Italy Germany na chingbani akupa marol gi damakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building Hata New Tekon Road ta lengsin birau Welcome to Uttarakhand.